Nɔvi, ní afɔ gbɔn, afɔ gãdzia. Ŋdá kan ɖeviwo ve. Aɖɔ mí ɖɔ ayi Jesu Kristi. Bɔn ŋtewu nukpe ɖe dzɔ le gbɛtɔe me o. Ayi tsoe no gbado xɛsi no dzedzi toe. Alɔ lɛ tun ɖe me ananɔ gbɔn o. Ye ɖɔ xɔ ɖe le akpa toe yɔ. Wo ɖɔ ani waba yi kan nukpɔn anɔ ʋlɛ do. Ayi Jesu Kristi ɔse dododoa. Maha ma xɔ nue. Le Colossiens 3 verset 3. Et donc, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le fond me do mi ku bo gbe mi ton po Christu ton po honra lo ma o me. Et donc gbe to honra lo ma o me. Gbe to po Christu ton po honra lo ma o me. Bo ite si khesi jale. Ntelo ai